Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Hadirin gejing iki syatkan baklemput sengi daga Green Tech Foundation. Ka Meghalaya State Pollution Control Board kalapen mi pajba ya gejing penbena balapen bej pen kelai ya ka consent to establish bala Aisyah ka MS Umyam Hotels Private Limited hak khatnyo tre uleber aja apun rio mante ya luxury resort and spa hak jaka ka bahe nrupun rio ekar kata laipo ekar harut kapung Umyam bat laipun rio ekar hak daul nang Lumpongdeng hapung Umyam Ribhoi district dak ba Bsut Shuh yaki Kyndon hak consent to establish man Shah satya bante yaki nu Jingtei ki bane Junom hak daul nang Lumpongdeng hak jingpin Shah bala soidu members secretary jong Meghalaya State Pollution Control Board u Dr. GH Chermang lapentip bahag bede bagajing yesoi ya daul nang Lumpongdeng ka laipun rio ekar on Shah bante yaki nu Jingtei ki bane Junom bat labatha badai ban buat ya jing ya soy soskular hapedeng Directorate of Tourism bat ko Umyam Hotels Private Limited haga arpsantri urempang arja akun rio lakruru balada don kanu jing pin khanye jing ya soy ya consent to establish on pendam no mardor